زه بشیر یم له افغان ټیپس څخه تاسو ته د هالندي ژبې لومړنی درسونو پروګرام وړاندې کوم. Weekdagen. Weekdagen. د اونۍ ورځې: De maandag. De maandag. دوشنبه، De dinsdag. De dinsdag. سهشنبه، De woensdag. De woensdag. چهارشنبه، De donderdag. De donderdag. پنجشنبه، De vrijdag. De vrijdag. جمعه، De zaterdag. De zaterdag. شنبه. De zondag. De zondag. یکشنبه، De week. De week. اونۍ یا هفته. Van maandag tot zondag. Van maandag tot zondag. له دوشنبه تر یکشنبه پورې. De eerste dag is maandag. De eerste dag is maandag. لومړی ورځ دوشنبه ده. De tweede dag is dinsdag. De tweede dag is dinsdag. دوهمه ورځ سهشنبه ده. De derde dag is woensdag. De derde dag is woensdag. دریمه ورځ چهارشنبه ده. De vierde dag is donderdag. De vierde dag is donderdag. څلورمه ورځ پنجشنبه ده. De vijfde dag is vrijdag. De vijfde dag is vrijdag. پنځمه ورځ جمعه ده. De zesde dag is zaterdag. De zesde dag is zaterdag. شپږمه ورځ شنبه ده. De zevende dag is zondag. De zevende dag is zondag. اوومه ورځ یکشنبه ده. De week heeft 7 dagen. De week heeft 7 dagen. اونۍ اوه ورځې ده یا اونۍ اوه ورځې لري. Wij werken maar 5 dagen. Wij werken maar 5 dagen. موږ یوازې پنځه ورځې کار کوو. راځئ د مکالمه یو ځل بیا له سره واورو. Weekdagen. Weekdagen. د اونۍ ورځې: De maandag. De maandag. دوشنبه، De dinsdag. De dinsdag. سهشنبه، De woensdag. De woensdag. چهارشنبه، De donderdag. De donderdag. پنجشنبه، De vrijdag. De vrijdag. جمعه، De zaterdag. De zaterdag. شنبه. De zondag. De zondag. یکشنبه، De week. De week. اونۍ یا هفته. Van maandag tot zondag. Van maandag tot zondag. له دوشنبه تر یکشنبه پورې. De eerste dag is maandag. De eerste dag is maandag. لومړی ورځ دوشنبه ده. De tweede dag is dinsdag. De tweede dag is dinsdag. دوهمه ورځ سهشنبه ده. De derde dag is woensdag. De derde dag is woensdag. دریمه ورځ چهارشنبه ده. De vierde dag is donderdag. De vierde dag is donderdag. څلورمه ورځ پنجشنبه ده. De vijfde dag is vrijdag. De vijfde dag is vrijdag. پنځمه ورځ جمعه ده. De zesde dag is zaterdag. De zesde dag is zaterdag. شپږمه ورځ شنبه ده. De zevende dag is zondag. De zevende dag is zondag. اوومه ورځ یکشنبه ده. De week heeft 7 dagen. De week heeft 7 dagen. اونۍ اوه ورځې ده یا اونۍ اوه ورځې لري. Wij werken maar 5 dagen. Wij werken maar 5 dagen. موږ یوازې پنځه ورځې کار کوو. دا و د نن ورځې درس. تر بیا د خدای په امان. Tot ziens. Dag!